I pozdrav svima ljudi, sa vama je danas ćemo snimati server review za server. Nisam upladi, to se dugo radio, ja smaram lige. Dobro, šalim se. I ljudi da, znači ovo je spavan, vidite kako lep, ovdje tako to ide. Vidite, evo fishing, ovdje pecite ribiča, pecite ribicu. Daj, šta mi šalju poruka? Pa ne, ovo ti si poznate. Znači pozdrav za X ili Fijan ili Anju i tebe. I pozdravim ja G0. I da, to je to spavno, sad idemo varati drop, samo oni postoje, dokaz, varp. I 53. I evo kao što vidite ovdje je warp drop, znači ovdje se cepaju ovi često i oni padaju ovdje itemi i onda se to kupi, tako idem da spavam. Nije neki veliki review, ali dobro. X1 Kickstarter da traje duže klip snimam, ne boj se ništa. Dugo ja znam da snimam dugo. Žiga bugu lep. Padamo. Sad samo da ne ponese značke. To ne bi bilo fair, mislim. Šalim se, bre. Ovo se zove. Ajde, krećemo, ajde. Fight. Žiga bugule. Pa nije fair, vrate. Pa nije fair. Nemam čit. To je bilo to video što se tiče revizijana, svidjelo se like, share, komentar, subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I to je bilo to. I vidimo u sljedećoj epizodi. Tada imate jedan veliki pozdrav.